Dobrodošli u Loznicu. Dobrodošli u grad velikana. Vuka Karadžića, Jovana Cvijića, Miće Popovića. Smeštena između Cera i Iverka na severu i severoistoku, Vlašića na istoku, Gučeva, Kostajnika i Ogranaka Boranje na jugu, a otvorena prema zapadu i severozapadu, teritorija grada Loznice topografijom podsjeća na ogroman amfiteatar, Džinovsku potkovicu. Do 2004. godine Loznica se nalazila u grupi 10 najnerazvijenijih gradova. Od tada do danas, put do razvoja bio je dug i ozbiljan, ali i uspešan, jer je vođen jednom ozbiljnom i domaćinskom politikom. Kad ulazite u Loznicu, vi u svim sferama života vidite jednu značajnu promjenu. Dolazite li iz Šapca, iz Valjeva, iz smjera Užica, Republike Srpske, svuda su to savremeni putevi, savremeni kolovozni zastori. Zahvaljujući vladi Republike Srbije i politici koju vodi ova država, Loznica će dobiti i brzi put Loznica-Šabac, odnosno Šabac-Ruma autoput, što će Loznicu i ovaj zapadni deo Srbije povezati sa koridorom 10, a mi svi smo svesni šta to znači. Inače, i kao grad, mi svake godine izdvojimo oko 2,5 do 3 miliona eura za izgradnju putne infrastrukture i lično mislim da ćemo za 2 do 3 godine biti lokalna samouprava koja neće imati ni jednog metra neasfaltiranog puta. Kad je u pitanju komunalna infrastruktura, Loznica je grad koji je sa 90% teritorije pokriven vodovodnom mrežom, gradskom vodovodnom mrežom, a zahvaljujući pomoći države, Loznica je jedan od gradova u kojima će se graditi stanica za prečišćavanje otpadnih voda, čija je vrednost negdje oko 20 miliona eura. U komunalnoj infrastrukturi napravljen je jedan ogroman pomak. Mi smo možda jedan od retkih gradova koji ima 2 trafostanice od 110 kV, negdje oko 5 stanica od 35 kV, što znači da svi investitori koji dolaze više neće imati nikakav problem sa isporukom električne energije. U svim mesnim zajednicama su rekonstruisani trafostanice, tako da imamo jednu kvalitetnu isporuku električne energije i prošla su ona vremena kad se u pojedinim selima gasili televizori jer nisu mogli zbog nekvalitetnog napona. Poslednjih godina grad Loznica je mnogo ulagao i u privredu. Zahvaljujući vladi Republike Srbije i predsjedniku, ovde su sada došla 2 velika nova strana investitora. Jedna američka kompanija koja je već zaposlila oko 870, a ima nameru da zaposli negde oko 1500 ljudi, gde je vrijednost investicije oko 20 miliona eura i oni su već sagradili svoje hale na 14.000 kvadratnih metara. Druga kompanija, još veća, to je kompanija Mint, kineska kompanija Mint, koja će zaposliti oko 1000 ljudi, a njihovi najnoviji planovi su da će sljedeće godine biti još 1000 ljudi, što znači da treba očekivati negde od 2 do 3.000 ljudi. Vrijednost investicije je oko 100 miliona eura. Samo da vam kažem da pod halama ove kompanije se već sad nalazi negde oko 140.000 metara. Da biste dizali grad, vi morate imati i veću zaposlenost. Veća zaposlenost, naravno, po osnovu poreza na zarade, puni budžet. U svim drugim sferama Loznica je danas napravila jedan veliki iskorak. Recimo, ako samo pomenem obrazovanje, u obrazovanju mi smo grad koji ima negde oko 9.000 učenika, negde 15 osnovnih škola, 29 njihovih izdvojenih odeljenja, 4 srednje škole. Za posljednjih 10 godina uloženo je više od 6 miliona eura u tu obrazovnu infrastrukturu. Nastojali smo da popravimo uslove za i rad i učenika i nastavnika. Nama nije bilo važno da li se škola nalazi u gradskom ili seoskom području. Dok jedan učenik ide u tu školu, nastojali smo da oni imaju dobre uslove za rad. Tako da, s te strane gledano, ono što je jedan japanski premijer
kad je došao preuzeo mandat i kad su ga pitali koji su vaši prioriteti, on je rekao imam 3 prioriteta. Prvi je obrazovanje, drugi je obrazovanje i treći je obrazovanje. Poučeni njim, tako smo i mi u Loznici dali prioritet obrazovanju. Mi negde oko 1/5 budžeta izdvajamo za obrazovanje. Danas mi nemamo više škola koje nisu rekonstruisane i koje nemaju dobre uslove za rad. Zahvaljujući pomoći vlade i naravno najviše predsjednika, on je doveo ta 2 investitora, ali to je s jedne strane. S druge strane, i mi smo, kao što sam malo pre rekao, vodili jednu odgovornu domaćinsku politiku i već godina smo pripremali industrijsku zonu. Mi smo pripremali industrijsku zonu koja je bila potpuno komunalno opremljena. Tako da, s naše strane, sve naše resurse stavili smo maksimalno u funkciju. Taj investitor koji je došao nije čekao bukvalno ni trenutka za bilo kakve dozvole, za bilo koji problem koji se pojavio, on je ovde rešava. I mi ta 2 investitora imamo koji će sad godinu ili za naredne 2 godine imati ovde 3.500 hiljade zaposlenih ljudi. Ono što je posebno važno, kompanija Mint želi da zaposli negde oko 3.000, odnosno oko 300 fakultetski obrazovanih. Da mi iskren budem, ponekad se pitamo da li ćemo imati tog kadra 300 inženjera koji će oni apsorbovati. Ali računajući da će to biti prostor ne samo teritorije grada Loznice, nego i širih lokalnih samouprava, odnosno okruženja kao što su Krupanj, Mali Zvornik, Ljubovija, pa i Šabac. Nadamo se da će oni i naći sa taj kadar koji je za njih potreban. Ono što je Loznici, da kažem, posebno neki dar ili desilo se da je 2004. godine ovde na teritoriji našeg grada otkriven jedan mineral koji se zove jadarit. Kompanija Rio Tinto je krenula u eksploataciju, odnosno izgradnju bušotina, odnosno ta ispitivanja i uspostavilo se da su tu ovde ogromna nalazišta tog jadarita. To je velika perspektiva ne samo za Loznicu, nego za celu zapadnu Srbiju, pa ako hoćete i za celu državu Srbiju. To je rudnik čija izgradnja bi trebalo da krene već koliko je sledeće godine. Kažem, ogromne su nalazište jadarita, a vi znate, jadarit je sirovina odnosno za proizvodnju litijuma koji se upotrebljava za ove električne baterije, što znači da nama nije cilj da ovde se samo eksploatiše ruda, nego da budu i prerađivački kapaciteti i imamo već informacije vlade Republike Srbije da će to biti fabrika za proizvodnju električnih baterija, što znači da je ovaj cijeli naš kraj, eto tako nama se posrećilo, što prirodno da se naša ruda, što da su investitori došli i možete misliti u takvom jednom ambijentu, još kad se izgradi brzi put, pa našoj sreći neće biti kraja. Dobra infrastruktura, otvorenost lokalne samouprave ka novim i modernim rešenjima doveli su do toga da Loznica dobije sasvim novi i modern izgled. Široke gradske ulice, kružni tokovi, prostrane pešačke staze, uređene javne površine i parkovi samo su neki od elemenata koji sada Loznicu po izgledu svrstavaju u grupu evropskih gradova. Jedan snažan ekonomski razvoj koji doživljava grad Loznica poslednjih godina prate i zaista veliki i značajni infrastrukturni projekti koji su neophodni da bi se taj ekonomski razvoj doprineo na kvalitetu života naših sugrađana. U našem gradu poslednjih godina značajna sredstva su izdvojena iz budžeta grada. Samo u prethodne 2 godine nešto više od 500 miliona dinara uloženo je u putnu infrastrukturu, u asfaltiranje novih i rehabilitaciju postojećih centralnih gradskih ulica i naravno asfaltiranje svih 56 seoskih mesnih zajednica.
na teritoriji našeg grada. Znači, nijedna mesna zajednica u posljednje 2 godine nije zapostavljena, postoje jasni kriterijumi definisani po kojima se vrši asfaltiranje u svim mesnim zajednicama, od stepena razvijenosti, od stepena ulaganja u prethodnom periodu, gustine naseljenosti te mesne zajednice i naravno kada su u pitanju gradske mesne zajednice od njihovog značaja za celokupno naše stanovništvo. Zaista, evo i ovde na ovom mestu gde se sada nalazimo, pre 2 godine, 2018. došlo je do rekonstrukcije ulice Svetog Save, do potpune rekonstrukcije i kolovoza i kišne kanalizacije i urađen nov savremeni mobilijar. Naravno i vrednost tih radova bila je 80 miliona dinara, izgrađeno novih 80 parking mesta. Odmah zatim, u nastavku, u 2019. godini izvršena je potpuna rekonstrukcija bulevara Dositeja Obradovića, dužini kilometar, vrednost radova 53 miliona dinara. Takođe, potpuna rekonstrukcija podrazumeva i kolovoz i izgradnju širokih pešačkih staza, naravno popločanih savremenim behatom pločama, takođe nove LED i javne rasvete i izgradnju novog savremenog kružnog toka na raskrsnici Slobodana Penezića i bulevara Dositeja Obradovića. U te svrhe, kažem, izdvojeno je oko 53 miliona dinara, znači svake godine 100 miliona dinara se izdvajaju kada je u pitanju putna infrastruktura. Ove godine smo nastavili sa uređenjem svih gradskih i rehabilitacijom postojećih centralnih gradskih ulica, širimo se ka periferiji, još jedna gradska ulica, ulica Georgije Jakšić, takođe je izgrađena, takođe sa 100 novih parking mesta i naravno u potpunosti rekonstruisani i kolovozi i pešačke staze. Na ovaj način smo dobili jedan kvalitetan i jedan modern prostor i ulica Svetog Save i ulica Bulevar Dositeja Obradovića predstavljaju proširenje same centralne gradske zone i proširenje jedne pešačke zone. Kažem, dobili smo jedan modern prostor na koji i na taj način, naglašavam, pokušavamo da poboljšamo kvalitet života naših sugrađana. Kao što nam je prioritet da naši sugrađani osete poboljšanje življenja u svome gradu, takođe i to zasigurno mogu primetiti i naši dragi gosti koji dolaze u naš grad povremeno ili neki sugrađani koji se sve više vraćaju da žive u naš grad upravo zbog toga jer zaista vide pomak i vide značajan napredak i u infrastrukturi i u ekonomskom razvitku našeg grada. Takođe, kada govorimo o javnom preduzeću Loznica Razvoj, kao upravljač putne mreže i upravljač gradskog građevinskog zemljišta, ono upravlja, nadzire i održava i značajne površine kada su u pitanju održavanje zelenila i higijene na javnim površinama. Preko 75 hektara zelenih površina gradskih parkova, blokovskih parkovskih površina, naravno parka u Banji Koviljači gde ulažemo značajna sredstva iz budžeta grada kako bi taj park bio jedan od najlepših u Srbiji i verujemo da to i jeste. Takođe, značajna sredstva se ulažu u održavanje higijene samih trgova, ulica i ostalih javnih površina. I javna rasveta u samom gradu, ali i u seoskim mesnim zajednicama, rekonstruisana i modernizovana. Oko 3000 svetiljki do sada je zamenjeno sa novom, kvalitetnom LED rasvetom. Na taj način zaista sve centralne gradske ulice su pokrivene. Takođe, velika većina ulica u prigradskim naseljima i u seoskim mesnim zajednicama, seoski trgovi, sve gradske škole su takođe osvećene sa novom, savremenom, kvalitetnom LED rasvetom i kažem, ona nam omogućava zaista jedno kvalitetno osvetljenje i na taj način dovodimo do značajne uštede u sredstvima koja su namenjena za utrošak električne energije, a sve to opet ćemo kasnije ta sredstva opredeliti kako bi uspeli da proširimo i onako značajno široku elektromrežu kada je u pitanju javna rasveta na teritoriji našeg grada. Takođe, javno preduzeće Loznica Razvoj obavlja i poslove održavanja i tekućeg i investicionog održavanja stambenih zgrada. Veliki broj zgrada je dobio nove i rekonstruisane fasade kada je u pitanju i rekonstrukcija fasada i praćenje energetske efikasnosti i naravno samim jednom kvalitetnom strategijom, jednim kvalitetnim planom rešavamo deo po deo grada, blok po blok, kako, kažem, dobijamo jedne savremene delove i moderne delove grada. Na prvi pogled kada se u Loznicu uđe, sem impozantnog ovog ovde trga gde stojimo,
cveća, deluje kao veoma čist grad. Koliko je potrebno truda, rada, s obzirom da ste grad sa preko 80.000 stanovnika? Pa, kao što sam rekao, značajna sredstva iz budžeta grada svake godine se izdvajaju, nešto više od 60 miliona dinara samo za uređenje na teritoriji grada i zelenih površina i higijene na javnim površinama, trgovi, ulice i ostali delovi grada. Takođe, samo nešto više od 24 miliona, oko 25 miliona ulažemo svake godine u Banjski park, odnosno u parku Banji Koviljači, na koji smo ponosni, na uređenje određenih turističkih destinacija koje su veoma nama značajne, uređenje prostora u Tršiću, na uređenje zelenih površina i prostora na Gučevu i Tekerišu i drugim znamenitim turističkim mestima koji ima naš grad. Pakom Loznica. Mi pravimo sve od papira. Papirne kese i pekarski papir. Kutije za kolače. Kutije za rolate i torte. Kutije za pice. Kutije za roštilj i mesarski papir. Ukrasne kese i kutije za pakovanje. Ambalažu za pakovanje hrane i još mnogo toga. U proteklih 15 godina uložili smo mnogo u kvalitet proizvoda. Želja nam je da kupcima pružimo što kvalitetniju uslugu. Dođite kod nas i uverite se sami. Pakom Loznica. Ante Bogićevića, 75. Kao uslov svih uslova za svaku kapitalnu investiciju, svakako je veliki i stabilan budžet koji grad Loznica ima posljednjih godina. Povećanje od oko 300 miliona dinara u 2019. u odnosu na 2018. godinu govori da ovaj grad ima jasne i sigurne prihode, pa i sada kada gotovo nema lokalne samouprave koja zbog pandemije koronavirusa nije osetila smanjenje prihoda. Mi nećemo imati problema zato što smo u prethodnoj 2019. godine sam Adient je primio više oko 870 radnika. Mint kreće sad do nove godine će biti još 300 primljeno prema informacijama koje smo dobili od njih. Nas ova korona neće omestiti što se tiče punjenja budžeta i što se tiče opšte naše finansijske situacije. Šta je sa selima lozničkim? Kako mi to kažemo, Bogom dano, ravno, plodno selo? Koliko grad uspeva da kažemo da zadovoljite neke potrebe u vidu subvencija za poljoprivrednike i da ljudi ostaju u svojim domovima? Pa naša politika je bila politika ravnomernog regionalnog razvoja. Mi imamo 56 mesnih zajednica na našoj teritoriji od 612 kvadratnih kilometara i negdje preko 80.000 stanovnika. Politika koju je gradonačelnik vodio sastojala se u tome da u jednom selu ako ulažete u puteve, ako ulažete u kvalitetnu vodovodnu mrežu i rekonstrukciju niskonaponske mreže, vi na neki način podižete kvalitet života tih ljudi. I upravo smo tako i radili. Mi danas, rekao sam na početku ovog razgovora,
Mi nemamo skoro više ni jednu mesnu zajednicu u kojoj nemamo kvalitetnu isporuku električne energije. Mi smo za posljednjih 4-5 godina uradili kilometre i kilometre asfalta u seoskom području. Rekoh vam da smo negde da izdvojimo oko 2,5 miliona do 3 miliona eura za putnu infrastrukturu. Pa možete misliti kad nemate problem sa isporukom napona, odnosno kvalitetnu električnu energiju, imate pitku vodu kvalitetnu, imate asfaltirani put, vodimo računa da u seoskom području imamo rekonstruisane škole, ostaje nam ulaganje u poljoprivredu. Mi, što se tiče ulaganja u poljoprivredu iz budžeta, izdvajamo i dajemo subvencije kao pomoć za nabavku, recimo, sadnog materijala, za nabavku mehanizacije, kad su u pitanju pčelar, za nabavku njihove opreme, za plastenike, za ove mreže za zaštitu od grada, subvencionišemo osiguranje za nabavku raketa za protivgradnu zaštitu. Znači, grad u okviru svojih mogućnosti itekako brine o razvoju sela. Velika ulaganja realizovana su i u zdravstvene ustanove, a ona najveća tek predstoje. Kad je u pitanju, recimo, zdravstvo, Loznica je jedan od nekoliko gradova gde se kompletno renoviraju svi blokovi bolnice. Završene su rekonstrukcija, recimo, 3 bloka internog, grudnog i psihijatrije, gdje je država uložila oko 500 miliona. Trenutno se rekonstruiše hirurški blok, čija je vrijednost 1,1 milijarda. Radi se projektna dokumentacija za rekonstrukciju i ostalih blokova. I na kraju, kad se sve to završi, mi ćemo imati rekonstrukciju parternog uređenja, što znači da će Loznica biti jedan od gradova koji će imati potpuno rekonstruisanu bolnicu i bit će to jedna od 5-6 možda bolnica koje su najsavremenije u Srbiji. A u kakvom stanju je primarna zdravstvena zaštita, pogotovo kada govorimo o tim nekim seoskim područjima? Imate li dovoljno para sa budžeta da finansirate da svako selo ima svoju ambulantu, lekara, medicinsku sestru? Pa, kad je u pitanju primarna, vi ste možda upoznati do skora je ta primarna zdravstvena zaštita bila na nivou lokala. Mi smo sa naše strane maksimalno ulagali da popravimo te uslove. Svuda gde je to racionalno i opravdano rade ambulante na seoskom području. Došlo do izmene zakona, tako da su sad i primarna i zdravstvene zaštite na nivou Republike. Briga o nemlađima i briga o porodici jedni su od prioriteta gradske vlasti. Svake godine sve više sredstava izdvaja se za ove namene, a sve u cilju populacione politike i većeg nataliteta. To je želja svakog rukovodstva da na teritoriji svog grada ima pozitivan natalitet. Mi smo grad koji, a reći ću vam samo u nekoliko rečenica, za posljednjih nekoliko godina napravili nekoliko objekata za predškolce. 2012. uradili smo jedno od najsavremenijih dečijih obdaništa koje prima 270 djece. Prošle godine smo rekonstruisali jedan objekat i proširili ga uz pomoć Vlade Republike Srbije. Partnerski smo to radili i proširili ga za 120 mjesta. I kad smo i to uradili, mislili smo da više nećemo imati liste čekanja za dečije ustanove. Nama se ponovo pojavila lista čekanja i zahvaljujući Vladi Republike Srbije u Loznici će se, urađena je projektna dokumentacija, sredstvima Svetske banke raditi još jedno obdanište sa 270 mjesta. To je maksimalni kapacitet koji obdanište može da ima. Mi kao grad posebno smo vodili računa da izdvajamo sredstva, reći ću vam samo, za ljude koji prvi put sklapaju brak, za prvo rođeno dete, za drugo rođeno dete, za treće rođeno dete. Jedan smo od retkih gradova koji je finansirao treće rođeno dete od njegovog rođenja pa do punoletstva. Kad se taj novac, ako bi ga sabrali, ne bi ga trošili od onog momenta kad se dete rodi, pa do punoletstva iz budžeta se izdvaja negdje oko 12.300 eura. Dakle, sa naše strane činili smo sve ono što je moguće kako bi ohrabrili te porodice, kako bi oni prosto shvatili da smo mi tu uvijek da im pomognemo u okviru naših mogućnosti
I ne mislimo mi da će to biti presudno što mi izdvajamo iz budžeta da bi neko proširio porodicu, ali svakako da jesmo tu da ih na neki način ohrabrimo i da učinimo sve sa naše strane kako bi im olakšali podizanje mladih. A jeste li zadovoljni sa efektima tih mera? Pa zadovoljni smo zato što nemamo pad. Znači, imamo blagi rast, ja to pratim najviše po upisu dece u školu. Mi smo imali u prvi razred iz godine u godinu povećanje. Nije to još uvijek ono što bi nas zadovoljilo, ali čini mi se da smo bar zaustavili ili ublažili taj pad koji je godinama bio. Natura Trade. Mi proizvodimo za vas. Papirne kese sa unutrašnjom ručkom, kese za farmaciju, šećer, brašno. Grab SOS kese bez ručke, kese sa uporodnom ručkom, papirne kese single val, kartonske kutije. Zahvaljujući višedecenijskom iskustvu iz domena proizvodnje, inovacije iz marketinga, dobro razumemo želju naših klijenata da predstave svoje proizvode krajnjim korisnicima u što boljem svetlu. Zbog toga smo kreirali nekoliko linija pakovanja koja zadovoljavaju najviše standarde i najzahtevnije potrebe. Neka vaš proizvod zasija. Natura Trade d.o. Loznica. Dobra i jaka privreda i poljoprivreda, ali i turizam, doveli su do toga da je Loznica nadaleko poznata. Spoj istorije, kulture, tradicije, ali i obrazovanja govori o tome da je Loznica rodni grad mnogih svetskih priznatih velikana poput Vuka Stefanovića Karadžića, tvorca naše azbuke i reformatora srpskog jezika, potom Jovana Cvijića, naučnika svetskog glasa, Miće Popovića, slikara. Mi svima kažemo, prvo dođite u Loznicu, upoznajte Loznicu, dođite u ovaj naš izuzetno lep i sadržajan turistički i informativni centar koji se nalazi upravo u pešačkoj zoni, u epicentru našeg prelepog grada, gde ćete dobiti sve informacije o turističkim potencijalima, šta možete videti u Loznici, prošetati ulicama velikana, a šta u okolini. Kada pričamo o našim turističkim potencijalima, mi nekako našu turističku ponudu delimo u 4 celine. Prva je i svakako nama najvažnija, to je kulturno-istorijsko nasleđe, svi kulturni, istorijski objekti, naše znamenito mesto Tršić, naš dragulj, manastir Tronoša, dragulj crkvenog turizma, naravno verskog turizma na teritoriji grada Loznice, a tu su i brojni drugi prelepi hramovi, zatim naši spomenici koji se nalaze u samom gradu, naši muzeji, galerije, zaista to se treba videti i posetiti. Na drugom delu, da kažem nije na drugom mestu, ali u tom drugom delu naše turističke razglednice jeste svakako banjski turizam, naša podvinska lepotica Banja Koviljača i imamo još jednu banju koja je manje poznata, ali svakako lekovita, to je Banja Badanja. Zatim naše planine, Gučevo i Cer, koje imaju svoju istorijsku znamenitost, ali naravno i prirodne lepote. One pružaju zaista bezbroj predivnih i predela, a i sadržaja za aktivni turizam, koji je danas sve više popularan, naravno i ruralni turizam. Znači, ko voli i uživa u prirodi, njenim predelima i proizvodima, obavezno mora da poseti i planinu Cer i planinu Gučevo.
I za kraj ću ostaviti našu reku Drinu, da bih nešto više rekla o tome, o samoj ekspanziji turizma pored reke Drine, koja naravno, osim kupanja na predivnim plažama, moram da kažem da mi imamo jednu plažu, žičnu plažu, koja se nalazi u neposrednoj blizini Banje Koviljače, koja je duga 3 kilometra i zaista kao plaža u Bečićima u potpunosti uživate u netaknutoj prirodi i prelepoj reci Drini, ali reka Drina, osim tih brojnih plaža, žična plaža nije jedina, naravno, imamo mnogo više plaža, a osim plaža možete da uživate u vožnji čamcima, sve više kajaka koje vidimo na Drini, jer je upravo ona izuzetno plovna i za takve ploveće, da kažem, objekte, ali isto tako da uživate i u pecanju pored reke Drine. Za ribolovce to je zaista pravi raj i drugi, naravno, sportovi na vodi. Ono što mi stalno ističemo, to je ta naša Drinska rivijera, sve je veći broj raznih turističkih objekata u kojima možete potražiti smeštaj pored reke Drine i uživati. A isto jako je važno da se mi udružujemo kao region i mi se predstavljamo na svim našim promotivnim nastupima, pre svega sajmovima, kao turistička regija Podrinje, zajedno sa opštinama Ljubovija, Mali Zvornik, Krupanj i naravno grad Loznica. Mi se predstavljamo kao regija Podrinje i tako je naša ponuda i sadržajnija i nudimo prosto način kako da turiste zadržimo duži vremenski period ovde u Loznici. Ono što bih se negde zahvalila i našem resornom ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, to je na brojnim vaučerima i na daleko većem broju vaučera ove godine koji je bio na raspolaganju, ali ne samo to, nego prvi put su ove godine i studenti dobili vaučere i na naše veliko zadovoljstvo, zaista pored brojnih turista koji svakako godinama posećuju naš kraj, mi vidimo da je sve više mladih i negde smo i našu turističku ponudu usmerili u tom pravcu. Zahvaljujući velikim investicijama, u Loznici se desila ekspanzija razvoja turizma u svakom segmentu, bilo da je reč o istorijskom, kulturnom, banjskom ili seoskom turizmu. Kada pričamo o turističkim proizvodima, oni su upravo usmereni ka željama savremenog turiste. Naši turistički smešteni objekti, tako reći, svi primaju vaučere i zaista smo imali veliki broj gostiju ranijih godina, a ove godine zaista to sjajno. Ono što još, da kažem, činimo u susret našim turistima, to je, osim ovog našeg turističkog informativnog centra u samom gradu, koji naravno radi svih 7 dana u sedmici od 8 do 20 časova i leti i zimi svih 365 dana u godini. Nedavno smo sličan ovom otvorili i novi turistički infocentar u Banji Koviljači na samom ulazu u raskošni park Banje Koviljače, da upravo mi pozdravimo sve te naše drage turiste koji su stigli i damo sve potrebne informacije. A kad kažem sve potrebne informacije, moram da kažem da je naša promocija multimedijalna, gde i u ovom našem infocentru imamo pre svega ono što je i od ranije i što nekako turisti uvek vole da imaju nešto u ruci. Imamo kompletan promotivni materijal, naš sveobuhvatni turistički vodič, kalendar manifestacija, predstavljamo kako grad Loznicu, tako i regiju Podrinje, a naravno u saradnji sa Turističkom organizacijom Srbije i kompletan njihov promotivni materijal se nalazi ovde. Turista će dobiti turistički vodič na 6 jezika. Zaista možemo da se pohvalimo da smo prvi prošle godine u Srbiji uradili i turistički vodič na kineskom jeziku, a svi ostali, da kažem, standardi su već kod nas odavno u ponudi i jednu ilustrovanu turističku mapu koja će ih zaista na vrlo jednostavan način odvesti na sve naše turističke lokacije. Ono što nas čini još, da kažem, multimedijalnim, to je svakako naša jedna aplikacija Loznica iz vazduha, koju smo uradili takođe pre par godina i koja se nalazi na našem sajtu. Naš sajt takođe svi moderni turisti koji koriste Androide mogu da pogledaju na tih istih 6 jezika na kojih su urađeni i vodiči, ali ta aplikacija će ih odvesti na 7 tačaka koje su najznačajnije na teritoriji grada,
a omogućiti 24 virtualne šetnje po svakoj lokaciji, tako da sa svog telefona, još ako imaju i VR naočare, mogu da uživaju u svim našim turističkim lokalitetima i da vide pre nego što se opredele za samu destinaciju, da vide šta ih sve tu očekuje. Treba vam pravi odmor, u tišini i prirodi. Dođite kod nas. Etnokompleks Gučevski Vajati smešten je na 550 metara nadmorske visine na planini Gučevo, odakle se pruža pogled na Banju Koviljaču, najstariji banjski grad u Srbiji. Ovaj kompleks udaljen je 4 km od reke Drine i nudi tipične planinske kolibije restoran u kome se služe lokalni specijaliteti. U svežem planinskom vazduhu možete uživati u vrtu gde se nalaze dečiji igrališti i pribor za roštilj. Na raspolaganju su vam i tereni za košarku, rukomet i fudbal. Stari grad Loznica udaljen je manje od 12 km, a popularni trgovački grad Šabac 48. Grad Beograd i međunarodni aerodrom Beograd nalaze se na 125 km od Gučevskih Vajata. Govorimo vaš jezik. Dobrodošli kod nas. Etnokompleks Gučevski Vajati. Mladima se u Loznici posvećuje posebna pažnja. Još 2007. godine otvorena je kancelarija za mlade među prvima u Srbiji. Zahvaljujući sredstvima donatora i vlade Republike Italije napravljen je možda jedan omladinski centar koji je, rekao bih, jedan od možda 3 najbolja u Srbiji. Danas se kroz taj omladinski centar prolazi hiljade i hiljade mladih kroz razne aktivnosti neformalnog obrazovanja, učenja, recimo kursevi stranih jezika, kursevi informatike, škole plesa, škole fotografije, razna savjetovališta, pravno i tako dalje. Znači, napravili smo da mladi budu nekako aktivniji, da ih uključimo u sve sfere društvenog života, da prosto oni budu taj deo koji je više aktivan, koji je vidljiv više. Dalje, u razgovoru, kad je u pitanju obrazovanje i mladi, možda je značajno da vam kažemo da je Loznica možda jedan od, ne jedan, nego siguran sam, jedini grad koji je realizovao projekat Loznica najboljima. A šta to u stvari znači? Pokušali smo da kroz taj projekat formiramo tim za budućnost Loznice, a to je tim koji je okupio mlade koji su završili fakultete i koji imaju visok prosek i koji su se ostvarili negdje dalje. Mi smo im ponudili zaposlenje da se vrate u Loznicu. I ta prva grupa od 18 njih je dobila rešenja, dobili su posao i predsjednica vlade Ana Brnabić je bila na učenju rešenja. Njihov zadatak jeste da naprave analizu kretanja Loznice, recimo za nekih 5 do 10 godina i da daju svoju neku viziju kako oni vide Loznicu, a sve u cilju popravljanja i dizanja privrede i kapaciteta naših javnih preduzeća. A hoće li to zapravo biti, da kažemo, način ili neki dobar recept kako da se ti mladi ljudi zadrže ovde? Ja pretpostavljam da je Loznica doživjela osobinu kao i mnogi veći ili manji gradovi da ljudi odlaze. Bilo u Beograd ili negde preko granice?
Pa nažalost, to je u cijeloj Srbiji da su mladi odlazili iz manjih sredina u veće gradove, a iz većih gradova u Beograd i Novi Sad, Niš, a opet iz Beograda odlaze su u inostranstvo. Nama se dogodilo 90. godina da smo mi imali na neki način s jedne strane polupraznu Srbiju, a s druge strane prebukirane velike gradove kao što su Beograd, Novi Sad i Niš. Naš cilj jeste da te mlade ljude vratimo u naš grad. I ovo je jedan od načina da, jer ako nekome ponudite posao, ponudite mu pristojnu platu, možete očekivati da će se on vratiti u svoj grad. Ali i mogućnost da kreira zapravo grad po svojoj želji. Tako je. Jer svi oni su dobili posao i dobili su mogućnost da rade na određenim projektima. I mislim da smo po tome jedan jedinstven primjer. Loznica je, kad je u pitanju, kažem, obrazovanje, možda jedan od retkih gradova koji posebnu pažnju poklanja onima koji su vredni, koji se takmiče i koji postižu rezultate. Mi za sve one učenike koji na republičkim takmičenjima koje organizuje Ministarstvo prosvete osvoje jednu od prve 3 nagrade, dajemo stipendije. Naravno, na kraju godine gradonačelnik prima naše najbolje učenike, znači te koji su osvojili nagrade na republičkim takmičenjima i one koji su đaci generacije, znači osim stipendije, oni dobijaju na kraju godine i određene druge novčane nagrade kao stimulaciju za svoj uspjeh, odnosno na taj način pokazali su da, a i mi smo poslali poruku da vredi biti marljiv, radan, jer se to na kraju uvijek isplati. Mnoga ulaganja bila su u sport i sportske objekte, opet kao briga o mladima i njihovom zdravom razvoju. Mi smo jedan od retkih gradova koji mnogo ulaže u sport, svesni činjenice da se kroz sport mladi ljudi uče etičkim vrednostima, komunikaciji, saradnji, fair playu. I mogu vam reći da kao grad imamo 3 sportske dvorane na poluprečniku od 15 km. Što je to retkost da jedna lokalna samouprava ima 3 sportske dvorane. Naravno, osim sportskih dvorana, kao grad smo ulagali u sportske terene, u izgradnju svih tih sportskih terena i potrudili se da i sportski tereni u okviru škola budu uređeni tamo kad je u pitanju taj školski sport. Ono što je nas posebno obradovalo, zahvaljujući, kažem opet, vladi, odnosno predsjedniku države, Aleksandru Vučiću, Loznica je jedan od 7 gradova koji će dobiti modern fudbalski stadion po UEFA 4 standardima, tako da projektna dokumentacija se privodi kraju, što znači sve to govori koliko su ulaganja u naš grad u posljednjih 5 godina. Naravno, koliko god da smo vodili domaćinsku politiku i odgovorno, bez pomoći vlade, a imali smo moramo priznati, višestruku u svemu, smo imali podršku vlade, Loznica se danas od onih pre 15 godina gdje smo bili u grupi od 10 najnerazvijenijih, danas se nalazimo u drugoj grupi, znači iz 5. grupe došli smo u drugu grupu sa tendencijom za nekih, mogu sigurno reći, 4 do 5 godina Loznica bude u grupi od 5-6 najrazvijenijih gradova. Fabrika konditorskih proizvoda Neli d.o.o. Neli Chocolate House nudi svojim kupcima širok asortiman čokolade i konditorskih proizvoda premium kvaliteta, pristupačne cene,
gostoljubivu domaću atmosferu i prijatno osoblje. U našoj čokoladnoj kući možete kupiti proizvode koji odgovaraju svačijem ukusu i svakoj prilici. Da vam život bude lep i sladak kao naša čokolada. Fabrika konditorskih proizvoda Neli d.o. Loznica. I opet, dobrodošli u grad velikana, u rodni grad Vuka Stefanovića Karadžića. Samo pominjanje imena Vuka Karadžića, ja bih rekao, mada znamo mi za Savu Mrkalja, oca našeg pismenosti. I kao grad mi smo u Tršić kao važno mjesto uložili dosta novca. Rekonstruisana je Vukova kuća, rekonstruisano saborište, u Tršiću je otvoren Muzej jezika i pisma. 2011. godine otvorena je kuća pisaca gdje gostujući pisci mogu da dođu, da se upoznaju sa našom kulturom, da prevode svoje na svoj jezik našu literaturu. Kad smo otvorili Muzej jezika i pisma, cilj nam je bio da jezik bude taj prenoslac nematerijalnog kulturnog nasljeđa. I ono što je posebno važno, što je bila ideja gradonačelnika i mislim da je to nešto što je posebno bitno za Tršić, niko se snažnije nije mogao preporučiti da se u Tršiću sagradi jedan centar za izučavanje društvenih nauka. I to je, kažem, bila ideja gradonačelnika uz pomoć Vlade Republike Srbije. Isfinansiran je taj objekat u kome je danas, čija je vrednost negde oko skoro 3 miliona eura, u kome danas mladi iz Loznice, mladi iz Srbije, mladi iz dijaspore mogu da izučavaju svoj jezik, imaju dobre uslove za rad, gde to je objekat koji ima oko 144 ležaja, ima savremene prostorije za rad, odnosno kabinete, kuhinju koja može da isporuči od 600 do 700 obroka. Dakle, jedan centar kojim danas, to je naučno-obrazovno-kulturni centar, kojim danas upravlja Ministarstvo prosvete i gde da nije bilo ove korone, vi ne biste imali nijednog slobodnog dana. Tu se održavaju razni seminari, razna predavanja i sve ono što je u svrhu naših, da kažem, humanističkih nauka. Sem tog nematerijalnog kulturnog nasljeđa, koliko Tršić i Vukova rodna kuća može da doprinese, da kažemo, nekom povećanju broja turista koji dolaze i kakva je situacija sada? Posećuju li i ova nova školska deca Vukovu kuću kao naše generacije nekada ili ne? Da, u naše doba, dobro vi ste mlađi, ali u naše doba je bilo obavezno da se ide u Tršića na ekskurziju. Pa mi smo posljednjih godina pravili neku analizu u prosjeku oko 100.000 učenika posjeti Tršić, to je ipak značajno. Moram da vam kažem da u Tršiću se održavaju razne kolonije, škole, likovne kolonije svake godine. Možda ne znate, ali svake godine, što je i normalno, u Tršiću se organizuje republičko takmičenje iz srpskog jezika. Dakle, oni kad prođu opštinsko, regionalno, republičko je u Tršiću.
pa vi iz Užica, odakle god dolazite, morate doći u Tršić. Sve to govori da Tršić živi maltene svih 365 dana, što nama jeste bio cilj. Od juna ove godine u 5. mandatu gradonačelniku Loznice, gospodinu Vidoju Petroviću sa svojim saradnicima, Lozničani su ponovo dali poverenje. Sada sledi još više rada, investicija, ali i odgovornosti. Ja znam kako je meni, a mogu misliti kako je gradonačelniku, njima je mnogo teže. Kad ulazite iz jednog mandata u drugi, tad vam je još veća odgovornost, jer neko vam je dao poverenje. Kad ulazite iz drugog u treći, imate još veću odgovornost, jer su vam ljudi dali još više poverenja. A možete misliti kad uđete iz 4. u 5. koliko imate odgovornost da bi opravdali poverenje ljudi koji su vam dali. A dali su ogromno poverenje. Na lokalu je 65% ova opcija koju predvodi gradonačelnik dobila. I naravno koju predvodi naš predsjednik Aleksandar Vučić. Lično vi, hoćete li imati i u naredne 4 godine dovoljno pre svega snage, volje, želje da nastavite istim tempom, odnosno još većim tempom, jer to morate zapravo? To je naš izbor. Mi smo ovde dobrovoljno i ako smo se uhvatili u kolo, naša je dužnost i obaveza da budemo na usluzi našem narodu. I za kraj, dobrodošli u Loznicu, dobrodošli u grad velikana. Ako vas put navede, ostanite malo ovde. Posjetite grad, dođite u Banju Koviljaču, na Gučevo i Cer, dođite na Drinu. Osjetite ukus dobre hrane, prošetajte i upoznajte građane Loznice, njihove običaje i veliko kulturno nasleđe. A za 7 dana budite ponovo sa nama kada ćemo vam reći dobrodošli u Banju Koviljaču.